Ki sauteli kishnong bahap hablok tu, kilapan pau bakikwa bahakane kajing penwitput kabaar. Kinha pakajala Meghalaya bat om hakajala Assam. Kitay ki sauteli kishnong kibakwa banhap hakajala Meghalaya. Bat kibadairu apo kajingpe jingkmi karat nungtung kikantu bikashnong maulan tu Chatri berkashnong pantalu. Nakaliang kisaw shnong rengkat kinoylam shnong. Kilapa sendon da kajingtho shika KSU North Khasi Hills District. Ban kerpat lem shika Sarkar Meghalaya lengbau Chief Minister. Bahakane kajing penwitput kabadai kawat kabaar. Kitay kishnong kide bandon hapol kajong kajala Meghalaya. Hakababun naki kinong shnong kide ki Khasi. Ki rang ba shnong jong kitay ki sauteli kishnong bakantup nadu ba Lisbon mukhim ubadai urang ba shnong kamaulan tu uba Browell kamdej rang ba shnong ka pantalu uba Prian kamdej rang ba shnong Chatri baru ba Edrolin saring ubadai urang ba shnong kamaulan lembat kiwe kinoyalam shnong. Kilai kandu ikinoyalam ka KSU ban IT ya kadorkhas bakaseng KSU kanya kran chaka Sarkar Meghalaya bakitay ki sauteli kishnong kide bay bandon hakajala Meghalaya. Nakaliang ka KSU North Khasi Hills District Unit lembau Presiden uba F Karkamni ulong kumba kini kisaw shnong kilawan da kadorkhas bat kila shimru ekarai bandon chaka jala Meghalaya kaseng sapan po ya kini kadorkhas sya umentri rangba akajala baha kini kajinya penbitput kini kishnong kide banhap hakajala Meghalaya. Wan Ahmad Jokhi na kaliang tungi ibesong sa tesepo hapurdar na kau na siyang wakmiyam bat ngaderu ka kiteng tunga Linson Mukim bat ngaderu ukam urung basnong hapoka maulen tu bat kidon kiyeng ki kasi tungi ibesong lang hakite ki caka kidon ki tiwa bat ki kasi bat ki maulen kawan kadon hap penyuyeng bat ka maulen tu kadon nrupuyeng bat ka unstri kadon nrupuyeng bat ka pantulu kadon nrup sawiyeng kani kadai di basyong basai kasi bat mengi ki sausnong ni don ka jing ka jing jinjar jingi nadu gilti kisingkel hadu ka dia ka thiet ngindi ya biang ro lading itri ya biang lagi thun ya biang ro ni hapsiu ka khajna bat bandir ngem yo langin thiết ya ingin di ingin thung ingin tep yo sensar bat ya tar ni di jinjar habis ya chalti snong lenti thau ha chkarep chkaryang jungi bat ka ai ke ro kimdan ho snong ho thau jungi kamlele kamanta borjur manta banle ladanan mapang bastam ni jinjar bat ni sitom hadu katata lenang ta dau ni wan pau hakmat jongthi kumki bari bapek bumi yangi ki kasi khara ya ki imlang kasalang ya kajing slai kajing kodok jeni lai tamapi banyarat yangi begin phai biang chal kacong kari sapo Meghalaya begin suk bin san begin yo benya sulak lang bat pi tang nakani hinga ngaharpat ya pi kumki di badon halor bisong hakabor sungga Sarkar bat badon hakalor kabor ban pek ban kumi yangi upai ba pailang ucai punja sau siang sansen ini lalang bat ni don sau snong bat barat sau snong ni ki ba yalam ki pai ba pailang ki romba snong ki khot snong ki temben masang bat ki romba balang nilai yulum le alang bat nilai kren tasur ka papi baik ki ong baik bangi ngin sabut baik spom Meghalaya ba ngin song baik spom Meghalaya ngin dei tangu khasi prabat ba song ha chu area bangi song gumut ba bat utiwa bat kasi ngin ong baik ba ngin sabat baik spom Meghalaya ngin sai hang ni po Assam ladalong ke ba longkat belong dia bat dia ngin lek baik ngin menjur baik syaka Meghalaya lay ya atli kicela jala Meghalaya bat jala Assam kibla penmi ya kana ka ain daru pantli ya urusan kabadon hapo jong ka blokon tu ndre ngapen pa wapi ba ngade kurang basnong basong akas snong patalu bahap aka blok 1 au blok 2 te ngasi panpa wa kate kasi kalong ba ngi long ki khasi ki bapura ai ngase mikren daktin khasi kajing tho kajing tar mi pondok kam kasi wa te ki jing sekri hakiniam gilkom kalong daktin kasi manila song yelasa hangte haka jela Assam lapun snem andre ka jing ka bangisem kalong haka ktin ka tuli culture bada kaliang ka bayade
Bat ka surkar rungi siam bakadon ka jingye. Nim da biam ha ya kan kono na diam surkar. Namar kata ni skiu kan pai no agan ka por. Namar ni skiu bakadon kala kabala pen mi ka surkar kunta giwan. Ya ka ban karpa ban ya long lang hapo Meghalaya. And reban pun sisa susu ya kata kabangilong kasi kara hangte hagajaka kabangidon hapo blok 2 balong kidon ki mau benar kidon ki mau ki balatung mandai bat kidon ro kinan ki balati hangta lada don por bat ki ngelam jumin ang ner ki laban lekmi hapo kahima ka junga hangta ya pentalu ya junga agaria satri ka snum satri pa kidon kidum dan tham ki bationg kidon kita ki mau ki ba manbarim ki ba mandai ki ba don karteng angtai ha maulen ru kidon mula komor kadon ka ba muslim kadon ru tau mau bagi khot mau kuba kita kitik ba manbarim long bagi nengi pun sisa kami dia keren bagi di sisa kita kasih di baladon akar dia asam nama kata balap Yus nyung ya kadang kubur ni ni dah kuat ya kepada dia syong rengkap para prasnam pratasi banwan sya kejelang Meghalaya. Ya ka Sarkar Jilla Assam bat ka Sarkar Jilla Meghalaya nomor bakila penmi ya kaneka ni penbet kiput kisam yang ga Meghalaya bat ka Assam bat ni kinong syong chate sha blok 2 ni don ki Sinong kasih kumba saw sinong ka maulen 2 bat ka umsatri bat ka pantalu te ni kinong sinong sa tay ngilong tangki kasih sudah hakapor bang ilayo seo ja kini ke lat ba wan na ka sarkar bat ki bayo seo na sarkar ni tur shane sha Meghalaya bat ni kwaru bandrung sha Meghalaya bat ngila airo ki khobor ya ki seng bahalang KSU bat RBYF bat kila ongro yangi ladalong kumno niya penbet lang bat daga basuk basain dah hakato ka jaka ka banga syong sinong umsatri kidon ki mau berna ladangi wat hapo Meghalaya ru ngimlap ya gitu ki mau berna ki bapli ki nong tham kila lekse ngim tip menta nre ki mau berna yung ki kidon hadu menta te namar kata ba ni kwa ru ba ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam bakin ailat yang bandrung siapo ka Meghalaya namar bangilong kisnong khasi maulen pantalu bat maulen 2 haju gopor haden bagia yo pendu ini ki khasi jungi ke stage po blok 2 boda kepada po jan rai utung khasi sajan lembak ka boundary research committee report panel kaba nilayo Sengap ya ka jenggut jengnam jengni ki South Lake Kishnong ban adin katu naliang komiti ba syong ka Hashim ya karai ba ni kum kaseng ka kasih Surinian coba kasih disikulet ninyo ban ya penbek lang ba kini ki samla kiramba jong Lake Kishnong tentas ni layo ban ya penbek pergi ba ha ba ju opor kini ki South Lake Kishnong jong Iti baron hangte ki thain nadu maulen 1 maulen 2 te kila shimi wi garai ba kila yas sanya ka resolution jom ki no shno baro ki khasi brishtai bat kumish pun percaya bi habang ye kundu ikile bat ki prado snap brishtai kidai hi ki khasi ki bladon nadu ki por ti kumchwa yam kom kunju terter ki ale bat hendrei nadu hadin ka knai spa san koi lapangan jubor iki syapo Karbi Anglong kepada po Jilla Assam te hadin ba lami berkle asmo halor tajing ya put besam nadu tipor menchua but kamtam ya ka shim ya ka sne marja khatwe ka area of defenses ba kini kilawan ut shangi ba hakane ka tertib bangta kila asmo ini lemba ka resolution ka ba kila sign lemba choki ba shnong te maso ba kum nak liang aseng ya shim ya kitli ba shim khia gane ban peso shok sarkar jong kini ki South Lake Kishnong ba klem nak lek ru ya kiwi Kishnong dibla ju layak teng bunchwa kita ki khaprat li Kishnong te haju opor maso ban hande ban persai ya sarkar ba ka regional committee ka basa shom
ba kinam le klet ye kini ki South Lee Kishnong mar kini ki Kishnong khasi ki jongi bat haju upor lada nishim ya ka kum nadu usnam ka knai spa san kuai hadin ba la IT ya kete chaka lemba kat district council syaka council kan bianglong kamla bonlong ba lada kadon ngaji ye pembait mental ka kenti ba kini ki South Lee Kishnong kimla bandon haji ekran henry ki de bandon haji ekran namar ba ngom munshwa san fosnem henry lada ni pet ya ka Karbi Anglong West Karbi Anglong district kabarang shumi dang ide isnam arja kasadi ye te kamut kaba ni nang liang seng ni shim ya kini South Lee Kishnong kini Kishnong di belami lupa shwaban mi ka West Karbi Anglong district mi usnam arja kasan te haju upor kini ki rangba ki buan hangne kamtam ki rangba shnong sekretari shnong berkunju presiden sekretari ke senjuk kini South Lee Kishnong Iwan ai gi kadeka tokas haju upor resolution ban ai syap ka sarkar jela ka jungi syau chief minister ban nakalian kaseng inle ban penmi ban ya poi ban kundu yaki haju upor ban dawaru nak ka sarkar ban kin kentuk yakini ki South Lee Kishnong ha kane ka jingi kran ka kawat ka ba ban ngangit scam ba ka sarkar lumba ka jingpet jong ki parado personal gibran syate kumjuru ka historical facts ka juki ba kinyele ban penentuk hakawat kabar syaka jela Meghalaya kaba kini ki pondok pesnam ki jungi menta la om tunai ki san hosdam tamye ki yat da ka jinjar haba kimyo ya ka hok kumba kide benyo sakendian kum kasih student union ka layat la kanne la lai hosdam alor kini ki mat dawa jong ki pondok pesnam jungi ki hab stage rai ntu iba sarkar khotsin kum ka block 2 lane ka dispute areas nyo iba kadon rijing syak tuklar lemba jong ki perlok ki jongi ki pardo ki dulum ki badai ki Karbi ngaso ban ai ya ka message ka ba clear ya ki kum ka Karbi student association ba kinam tuklar sya ki jaka ki badon ki shino khasi ki jongi haba ki tipshai bagi Karbi jaitndru kimdon hangte hasno larngi shimi ni ki khatprat li shino Pali gini South Lee Kishnong ru, ban lada kadon kata kabenta kabakidon kajingya pendi, ya kajingya perjumut, banyat i kita ki rally, lane banyat i kita ban protes, halor kene kajingya pendi jom kene ki atli ki jalan, ha kene ka face ke baar, lemba jom ne Karbi student ASEAN, kalong keke ke babakla lada ki pendi kading, namar beling ong kata ki don ki parlok Karbi ki jungi ki pon hang ne hapo kharpati hapo nongpo anong ipi ki beron hapo umsling ni long kum shpara bang ni brom ya ka jai beron joki makir ki brom ya ka jai beron joki but kom judon eru hakmat jungi bat joki bat hadu mentaru ni don gaji telang kapeng ki issue bat ka all Meghalaya Karbi student all Meghalaya Karbi ASEAN telada kini ki Karbi student ASEAN ki beron hapo Karbi Anglong ki penbi yang juntuklar bagi kasih jungi kimla banwan lane banya penyesno lane bandon kaji ye penbet halor kane gawat kabar naong himne kata kading lada kisdang niru nalian ki isu ninang hi ban penbe ban penhe isu itakading. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.